Yang nimade Gita Pratna Dewi jagi masatwa sane memurda I sampi teken ijaran. Ketuturan satu I sampi teken ijaran maka dua lekat pesan ya makan tenan sawai-wai maka dua radra trut-trut ngaleh amah-amahan ijaran awakne tegah batisne lantang-lantang bueno tendasne matanduk yening I sampi awakne gede tur magigi maka duang aneh. Sedak dina anu di tengah alase I sampi teken ijaran malali-lali ke tengah alase ajak kada dua. Di tengah alase I sampi teken ijaran amah dondonan saha macan girang ajak kada dua. Sedak itah ngamah dondonan mamunyi ya I sampi teken ijaran. Jaran-jaran meloso jan tebak cicang cai nganggo tanduk icang nyele tandoke nyak yo pantes. Kita I sampi mamunyi teken ijaran masaut lantas ijaran. Nah, akar bangcang cai nyele tandok awaki kewala da pesan cai nyuang tandok awaki. Kita ijaran mamunyi teken I sampi. Beh, cai sing percaya aja icang monete leket iraga makan tenan. Kamu mai iraga barang-barang cak da pesan cai sing saya aja icang tu sing jelakan nyuang tanduk caine. Ningah munyi I sampi muka keto lantas banget tandukne teken ijaran tur pasange ditendasne I sampi. Subah keto masula lantas gobane di telagane cok bagus kane ngenah lawatne I sampi. Masaut lantas ijaran ben sing madayo cari bagus pesan anggo tanda icang. Ningah munyi I sampi muka keto ningah munyi ijaran muka keto masaut lantas ningah munyi ijaran muka keto tur ngerasa gobane bagus nganggo tanduk play banget lantas tandukne ijaran teken I sampi. Mare tawa ngetandukne play banget ngedebras lawak ijaran ngepung I sampi nage tandukne. Di subane bakat tamu tandukne itu lawak ijaran ngajak bungutnya I sampi kanti keles gigine ane si beduran. Di subane ulung gigine I sampi ditu duduk keteken ijaran tur pasange ditendas di bungutnya I sampi di bungutnya ijaran. Ento makrana kayan janji sampine omoh ane si beduran. Sampi matanduk ulian nyuang tanduk ijaran. Ijaran magigi ulian nuduk gigine I sampi. Tuan pangkong selat segara pirang langkong sinampura Om Santi 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 Om.